وەکو نەریتێکی ساڵانەت گەلدەستپێکردن ناوەرز سەرمایە دەمژمێرن کە هەرە بۆ نیشتیمانی کێم بن. ئەتنەها jî dalparêzgeha dihûkê rewşa kê here bi yekcar têk çûye û rojane kêmtir 8 demjimêran kê here hevvalatiyan tête dan. Şilekê dîtir jî ve hiç umêdek nîne gaza spît navbajêran da bête dabeşkirin. Kêmbûna demjimêrên kê here bo niştîmanî û dabeşnekirina gazê piştgeka hevvalatiyan neçar kirîne penayê bûdarbirînê biben. کسی پێخۆش نبچینە چای و دارا و ماتۆرا و زەحمەتێ و یعنی گەلەکە نەخۆشە بوو مرۆڤی بەس پێجا مەجبورم بەرملا گازب 140,000 دینارا فەقیر نەشب کرد چرەنینە مەجبور دێ پەنا بە تەحت ماڵە خرابیەژی وەختێ پێداویستی کامل نەبوون ئەفوان وەختێ پێداویستی کامل نەبوون مەجبورە دێ پەنای بە تەخرابیت دەوێت ئۆلەتی گەمکردنی هەبین ناقەتین همچنین بەتانی ڕاهەیەک دو سێ یعنی بەتانی نەحەلە بۆ عالەمی وڵا بەری وەختیا خۆش بوو ئەوە هەیەمەکە هەموو شێبێدی بۆ شێوازی بوو 8 ساعتە نەهات پتەرژی ئەمە حەقی ناداین هەمە ڕاست ئەم حەقی ناداین چونکی لەو حکمەتە شعبێ خودەوان کرد ڕاتبا من 220 دهی باسه با نقلەکەت دەنە نەداینە کەس من پێشتر jî wezîrekî here bo herêmê ragihand bulwerzê zivistanê dê proje xebatkevîta karî û 205 mîgawatên kê here bê zêde bin. Lê niha ber û weşî kê here bikêm bûye. Heyvane dûrê 18 saeta me kare bêdin. Taban werziş werzî ferq e. بس بۆ zivistanê محطê me xebat dê keftet karî da dûrê 205 megawatê kare bê dê zêde bin. Taban her zêde bînekê her parêzgehekê rêjaxwe heye 24.5 sadê yani em teweqeat kin 5 heta 6 megawatê kare bê şwê berhemînanê dê li parêzgeha dû jî zêde bin. Ev têkçûna rewşa kê here bo niştîmanî walîdên ehlîtkevne karî û ekser bayê emperî bilind bîtodbîte bargîranî li ser hevvalatiyan. Lê wekû pêdivî mifaş kê here bo maldê nahête dîtin û herdem gazinde heye li ser voltiya wê nepêgîrîkirina hindek xudan walîdeyan demê karkirinê. زواسی چه روزا یعنی قوت بی قطع کردن یعنی جنا 6 ساعت 7 ساعت قطع بی سرک یعنی نه کمتره بس برای مثلا منتظم بی 12 ساعت ها بی 12 ساعت بس 3 ساعت بس 3 ساعت ها و روزا تنظیم نینه اما عم باش نینه يعني اگر مثلا عالم تشتغل كمان هرف عالم خلق الدهوك بي الصاله قوات كهرباء زان چند و چندینه يعني دايره كهرباء زان ده خدا والدي فولتي توان كم يعني تهندي بيجيش ناقه شدرا فولتي فاسكا ما فوضش بصاله كم ترى بصاله 6 صاله هفته 28 zivistanên malên hejaran sir û sarin û koçkên berpirsan jî germ û şariyayî Sereray sûzên berdewamiyên berpirsên hizbî û hikûmî jî lê tana hikûmeta Herêma Kurdistanê neşaye sîstemekê karebeyê cêgîr danît. Amed Birîfkanî, Kenalê Osmaniyê Peyam, Duhûk.